Order for Ian Shower now you need in Komo Kakra live on GH Live Studios. Not interested in America. Nyamia Dum Kotoko Air Cover Kakra training A to Ja Amabibia Air Costo Tuesday, Wednesday. Training at Tuja from Kudim Kwan. So Thursday training Betuja na Yatimi Aprapra Hon Pepa Hon on Friday and Sana Yatu Akupiemu and young apostles for no at the game at so until commodity kakra I and no training air course we be the din kama and yama eda akwan players no a boost you more back kakra panyufo can be a home and then kwada no enkomodie nso atumpon a bibia no air course wa ehwe se de ma betumi apaja na yakọ yanim ewo mu na anybody come afa coach na Kotoko edi ho enkomo kakra no measures Kotoko agent so na omode appointed new coach no yebe bobi so nkomo kakra ye die no yebe hwe na ye dibi so e de ama inetiefo live ewo fikisiem ha na yahwe anim sedent so kwan no esi kwa kopie mu ewo ho nti kame ho na ye nhwe sedent sembe ko live ewo GH Live Studios and on this edition ye nche ye celebrate ye bon poki crowd na ya to aso akoye anim na ye de nsam no aba atoeto asusasa na esi etie now yeba na yede nsem no dia ka chire nyina ede ama enetiefo ewo fikesie mu measures Kotoko agina so this is the requirement mod choose the new coach no yede to any Sports time. Locally accepted, internationally approved. Studio present. Sports time with Saint Kizito, Log Live Studio present side. News of Ghana. Sports more breaking news around the world. Sports subscribe, share with others. Okay, yeah, so share with others. Now, you go straight into the wagon. Na yeden seven atuja. Young apostles asante Kotoko ebe to so na adwumaden na o ma hwe akohwe ama bibia timi akoso kama 13 na ya hwesede nso no ebe timi akọ hasifui na anu adaye na omuboyi omuhye omukromasuade bi afiri ye nchen o sesei kwan aye fa so ehye wo ne ahye o ma ne ade o mbete o mu ba ko omukromo internet pa bia ha nya ibia sa ebe revive ye ho ba ko omuhye no omubesuade bi okumase ama sesei omuye bi say yes operation fail Legon Sports Stadium omodi awura mu den ya de pa omonso ehwe idea asempa and I think it's good pa anti we say omonso ni corporate entity one crime pumpuni mantem mu newscasters ne be se adi nkoma omodi sika enso toto ticket ne bi na wa ko han VIP bars as is vintage pointer womo edebe peke amanfo akọ stadium said the ombesua ye was the soccer university for asoye Kumasi no sa pepe na ekọ so nti mini awudi soccer university achi emoaba mu senkrofo abehye na de na mfan kwesi bia omu ba school kakra Kumasi soccer university that is ahanom no mba no mbesua de kakra ye momo ya attachment once attachment so the ese umawunia epeke lessons kakranti sa wen no e no ma fade kwa nyame aboa ji se omukra so implement niema ebeboa na bibia timi akoso yanku yanim get process IPM baba sports stadium ni de yede nkan edi ho nkomo kakra atoto anima nyame anim ene no kranie se wo hwe kwan a deduction no ene ade course na ese ha adwen kakra pa nyame anim ene nukure ni a enye fadi agro kra se yebetimi abobo pasi na ebobo pa nti se wi na sika bese 8 billion yanka no saka sa ne mu ayedu 8 billion na 8 billion no yante emfa mra no na Kotoko sebe sika obinya kra no onya half of it ya mianim nukure ni abusia wo hwem ye ene mi a uni a utie mi ese mu ya kakra o mu ya pa ese yehwe ne ka ho asem na mse mu ya mako enim na ye di nkomo we a ye di ye mu obi adin wo na mse ye protect ya ho ne ye nuanum nyina adwuma
yeah, na yete police, yete security, yete soldiers, yete we, ene yete other personnel, ambulance, and fahin kusi. Gaka krasa gaka etisika, efri kotoko sebe yeho. Na gaka na way, omo members no kromya do say, gaka na ankasa na omo way. Ena dear pa na gaka kuno, eya de ma sante kotoko specifically, or ya de ma Ghana teams na akano. Enka Ghana League Club Association there. Enka sanka chire din na so unhu ade pa bia mo gaka fo mo ya yete 17.5% VAT ede mammo 17.5 VAT yete deduction ni nyina o brother deduction no wote 2.5 NHIS National Health Insurance no ne ade COVID levy some ka say mo si etwam 10% for GFA who GFA no nya bi league aye bo sponsor papa bia na so no wo sa bo teams na apu egi 10% free huh na 10% akọ gaka na 10% akọ NSA ya mianim ne kure alongside maintenance and security fees na maintenance fee no ewe maintenance ya nkofo sebe ombe sonche a diso mako gina ba bia gata ne da sonche no ya mianim ne kure ni enye man sa mo mianhwe ne ma biye media me ka na me sre ya nuanom panyufo a mo dokotoko ye de musikotoko nano a wo ye circle panyino wo ye ho ahwan panyini ya ma kotoko puma sibre kakra bi se hwe a mo mianhwe ase na ye mo miani ho abro Mumian Shasia, Nasa Mumian Fakotoko dintretche letters, big investors, and more team no, near Yentimin develop ya Dakwajachi. And to sound so, Monem Penny Fon Cassa, no more for that 1 year na say to any, no more church and none near Masuyi. Ebia ye ran and need bon pow, and to be a inchremuno. I say, ye mu and no crab a cope, ye queer renuma, Yentimin chase and muyen che yura. Oh. Eya na zio no ese ehuna ye kakra ye pentama kono e dross nti ye wura ye ntimi nkyerese mu nkyere ne yi asem wo de tu ewura ni ma ye wura kra anhwa na ni nye ho si kotokonko bobo pa na sika 8 billion no anya se bia na abehu nyansa de calculator abati bi ade aye ni yi a na declare ni nyina na 8 billion no kaya ampa se nka ye ya ampa na nkomo mfa ni nyina nko na Kotoko enya bed not even half of it. Hey, now the Kotoko a charity organization. Kotoko has a charity organization. Minia Stone Boy, ni minia Shatawale ni Samini mo. Ebo enyom ewa stadium flat rate, fine. Flat rate eno mutia. Ne si de ne du Kotoko nkwa teams na wa Ghana na no so employ for administrators employ wo mo. MI administrators no employ womo footballers ebobo na employ womo now musician baako de ye mo tax exemption kama other na football teams ne de ye mo tax exemption and am teams ne de dim na ye mo de and ho na mo so munya mo mujala bia bi di ya menti azio this is not it's too much deduction no sabe ha dwene intimacy sermon nananom a muka bi wom nananom a muwo Ashanti region muka bi wom mo ni ewura mukosom mukọ ewura nim na mo som a mo nkyekye ewura niema ni ewura na oyo obi a no why ready so obeboa niema mo nkyekye niema mkyere no na niema yentimi develop ya dakwaja atwo na nye kama na nyame anukwe na kwan ya niema nam no esi pai kakra ani die ni ahombrase kwan so. How can we yenane a charity organization to say NGO say farmer gaka na gaka no faso be na Kotokonya no so na ono gaka to for cry be bono Kotoko match say be bono sika gaka e beti aka koma gaka no gaka to for ye bono ye gene mpre du kra say sika no one match kra enu ge beti akoma wo mu no e draw so sen ge bought 10 matches of gaka to for ye gia sika dem no Kotoko dia ye ti no one match akoma no ne has no Kotoko dia ndo so che na se ye ne ehwe gaka na ehwe na gaka no kan function ne say top 4 papa ben no ya bo no Ghana apart from LG top 4 bi emre bi e boy LG top 4 bi ane e ba Heart of Lion for the Bob Zero say Bob Z ne ho anwa mo ba yi bubu bi a eno that time apart from that top 4 no top 4 papa ben pa ne abo ne Ghana
say NSC. Now NSC, how? I mean, this is barbaric, honestly speaking. It's hard time and pay for mo can be sorry waka na mumwa na bibia entimin koso. Kotoko ye dom kotoko ye ku kotoko ya sorry danke sie. Esi nya kotoko village. Minim sa plans is underway and na me be your story. But hey, oko South Africa, Kaiser Chief for moko ese mu. Stress yenya abotre kakra ema no. In some mami kama sem. Mami kama sem set ko you yenya abotre mami kam. Oh yes yenya ese adekwa jaacho no ye said ya wo e ho village. Ugura ha na wa tunu say ma wura baby. Nye boy matches on your fear seeker. Sabi security yi kra ye kan ye nuanom posi fo ne ade e kokra no. O ma na efo mo ka akọ. Lorry fare o ma na de ko. O ma duane diem kra ye provide food ma wo mo. Enso yeti security money efrim. O yi military for ba o ma de o mo ka e ba o mo look organizer. Esa ye mo feeding ya ye feed o ma. Ade na police for na tempenten kwa no mo hwe wo mo. Meka se Kotoko na mo hwe wo mo ba o mo mpanyimfo no ade mo gi amutia so ana. A question of amu police mpanyimfo. Mo gi amo hwe nkwada na ana. Na nkwada na metem pentin kwasa no mo mfa koma ya ase kom nko. Obiba duty anopa na stadium duty ball no ya oba no pa be 10. Obi fru and this abobo na nyimre. Owi osa o night duty ana osa akọ. Na ntontom akọwe no. No no ana yi. Na mo mpanyimfo no mo de matum air condition car. Na mo no zone 3 headquarters mo girlfriends no etete car no mko. Ha? Na mo civilian girlfriends no etete car no mo de omko. Na guest no ene baby girls fe no ene police for no ene yeduano mema police for no omo nam kwan so na nim so no so nam kwan so kwa ono so ka kwache praga bi no no so de asokete no ho. Ha? Meanwhile so ni attract him see atisika de amamo. Ya te Kotoko ne has boy ya atisika de amamo. Nti e ko hwan boto. Munye no kra me ho. Na panyin ubu nkwada na nkwada no so bu citizens no. Nesich uchi tu jelman isa tif ni tif de kosa enya ne sa omienhwe ye deduction here too much, and if to avoid this Kotoko we need to rise up ni bibi kase de maye ho ne din Kotoko ne broso the King's project ya sorry ani akutwa be King's project no tata ba ko pani so no eno nko antimi nya King's project no mumi nsore waka Kotoko leaders a mo so mo do Kotoko mo mpeda se na tuo srebo kra ayi ana nyesa no de ye nana dwabe hene na mo di mo asema ko kire ni mu di mudwa to akosi ni so na mo koye wura ho na odo so makasa kama na mo chekere ni emam na mo bayam ayi saa mu ntimi nkasa na ayi saa de ane se ya na be yo peso oboa ye wura peso oboa ye ba mo nche ye wura mu niama ni ye ni ye wura nte niama se mumien nsusu fi ani nto yakoto player we free bechem yakoto player we free we no nko a league no kra ntimi mfa anye dia abusuani die kwan so o mesreka ya toni ntimi nya mumien fi ani nko ya under 20 no so ni ye mfa players in front me ho 3 years kwa ye ni league ade ni besi league ye na ye bowie ya asi buo so ya yetiama ediana fonso abeyi free mu ya FA Cup ede na asi enzu ato anase enzu nto ana ye dum light ye boy win or lose nti si e di share team say of a bio by your case rebuilding ya building na bia na ya rebuild dia betwa ya nti e di share team say 3 years ye nkonko to star man bia na Ghana star man papa be no Kotoko ne ma player star ni asi e di under 20 ni be develop wo mu pa offer ye be winning matches ni bi ni e di Kotoko ni Rome ti say the made ndo be ye ya oboa ye ema Francis Akwafo mo stars no ade ni ntimi emfa new Akwafo no mo ma ye new see under 20 woman Hamza ni nko ho no mo ye ni nya talent ni am ye so 2 to 3 years ye top player bia nkofa French ni bia ama ema na ma me hwehye bia ngwe so ema obi so megina onom ti say de oboba akutuma no age salary free money sa dabi ni yam build ya team no ya build team no na get sika entinka yewra 40 billion ya oyi sanka betimi develop
Near boy matches or how crack a beam. Cabe fortress, who be you? Ooh, row out him some part. Adia atoso. Nien dogo mo baba ya rano krama wo nanka o do mo be o mo fanye o ma na ka be fresh ye o matete so ye mra nti abusua mo tre fans mi say ade se ne ye de Kotoko koye ye ya de kesiesi ama Kotoko nti for the next 3 years ya giliga o say ye ya anya enya twobo ye e ma obi anko ye twobo ye asem bia si mo che asise ye beti ase ni ado ni aye niema kama into recruitment sika nyina sika yade ma bechemfuo die ya top player ho ne nkosi aga sika yade ma gold stars ya top player nkosi aga brekum Chelsea mpo na America nkosi aga player no be 2 years no ko free transfer na what kind of team na ye moment tini e maso ni anti hope emra from say yeah via infrastructure that's it. I think it's going to be a positive thing. Anyway, the internet class here we have a time no Kotoko eguso coaching makasa major changes are do and I'm quite so you rabbit dress from dream one nkuru kwanso jabe so na current aba so abedru no be dra changes are do and come be brave because aha na mpanyifo so try adwuma e wachiri coach ho komo e bi bo maso e kona dudin eno a chikra de bi bo kofi yesu din hwegu ye so hwe nsu na akohwe ama hasi ebisi crash you be hwe now this so hwe gu awi amankofo kan sempi ni adia say that be akwa ponchi we ma miesu a so abedi akwa ebisi amoma na mra so osoma eye ebi nso kan sa ni adia ebi kran so na de aba esojesa na ofa Bashiru Hayford yakofa no ba na de no say na usro kofi yesu dia na ofa Bashiru Hayford ono wadwa no oba o no so that be say kasa unya Bashiru Hayford na unya ni eje ni kan ho a nya no anon that's yes shane man nti umen trophy Bashiru Hayford the nti of Bashiru Hayford dia pop up and say maximum commodity dia akoso of amaso kono dia so on the team ne dia nti on dia dukada ya ede ya ono a but edin bi ahodo nkofo suggest e bi say Kotoko ehia obi a sebe obeye coach players ni timu adwene mu ye kan say obeye mind no ho adwuma boys ne minds mu adwuma enye se ekutu mu minds oba ye be ye o madwene mu adwuma na Ghana players e Kotoko ni other teams be very unprofessional mu tie mi amini ana mo franchise players na yes say player kra coach ADPs are not team ma player openasem coach penasem coach time enti sa unprofessional attitude no coach uya bonena coach tian kra coach time coach de opemasem enti team na enye ye ni nyina so French na sa ankrofo ye bobo ye so when obefre okọ training sem hunu ball obebo ti see enua name ye kofa no hwe ba menua name anti ball say pa na ba me do ye example enti nga Kotoko beba abefa dogo Yakubu ntimi share one offside goal kran so akunko ti said there wa ball a hat-trick so a hard you know nti said there make ye ja players ton ye ma supporters na ti ase say ye dey build under 20 near the CS stadium and say ye dey see that kwa ja cha bo ba o ka supporter be na empre cap na ye ja there na ye mai enya hwe mai e good there by ye ti ase say the yard pa bi see a ye beti ye hope na say and as ye be kan ye aspiration ye beti so the aba form and then we are good to go. Under 20 player on prena who so to kwan na ni beje na kakra se boko krampanifo kakra do mbe soldiers na ne de uma aye na nka ye kam nti back to Masama America no players ni most of them are unprofessional majority of the players are unprofessional complain kwa and a players here a virgin players here so coach ikasa me hu mra coach akasa tiame coach ayese ne dosun do Ghana players especially Kotoko players enti se ukofa local coach bia ba papa ba ko suggestion na awasa no ukofa local coach bia ba na oba ya na bia oni player koya adamfo a anase opena sam kakra player bi so ya de na kasaten tene and the bia complaints enti na yankofa Bronima and ya Sweden Broni ebia coach Lemosen no akofa naba ono ompasem onimo bia ene neutrality no de adwuma
ebi say waka se mo na ebi na se broni de yenya bash ati se broni ono ka na adwen player bi antimi ntwi mfa ne so enti so far bash din so abankomo no Bashiru Hayford din abankomo no a ye bisaw wani beje ho se bash ebeba back na ada na isa dodo na nso Kofi Yesu ombo ne din mo se oh da biwe onya age nkwa no ada Kofi Yesu no ono so de cross na ofama so ekuna do mra back ana enye broni fita enye broni wawu nemom enye broni fita kire wadwen to ase na main point Kotoko gina so no se omo pe coach a obetimi ayi players team adwuma mind no ebetimi ayi adwuma na dedication ayi adwuma enye tactics nko tactics ye numero 1 ehia but I say the mindset of the players and so otimi working on and this is the main measurement omo gina so e de susu dia ama coach Fufra obeba Asante Kotoko eno ye nkomo kakra empanyimfo bi dia to ani maja yanso ye pone kakra e de ato ani die ni ahombrase kwan so e de amam but onso me ente won kan of Bashiru Hayford empanyimfo ne ntenase ni nkomo se de nkomo pese koso no wani beje so of bash e ba e ti se broni ana se ye kode ye nko no fita na enye no ano no me ente comment na o pese o kra nso o suggestion bi with regards to coach na fa number na that screen as no na yeni nkomo tiawa the be episode ba kwa ma sere wadwen do you agree with me say players ton ya de no ye me ehun fie mienu miensa ye nte so na 2 season me enfa top player boom bia enkotisika boom bia enkoto player one me ya adwen ana ne me nya adwen ya atembidie odokwan so fa number ni schedule for interview na kire won so wadwen na nke emfa sika ne development na nke be 2-3 years time na nke nya baby boy ball na afie ne vat sam ne ga kan se mhunu sam bia no with all due respect emma metiti sika na Father Christmas adwuma Kotoko ye ma ga ka ne ho ahon ene se die tell me afi bi obetwen obe reluctant at train sa kopim se Kotoko ne has bebo no age ne bam e ha adwen one me ya adwen afa one me nya adwen afa number ni ndi nkomo the best schedule for interview said Kwadwo dai am so me dai na e di nkomo na ye nyina cha adwen pa e de ama Asante Kotoko nkudimdie ene se wi a the link ne mampanyimfo bi e ka bi o mo Kotoko bi a ahemfo ebi enso eye achiami na ebi nso ye o mo ehwetim ne so na o mu tie bia na mpanyinse menkumi chimu pro na won so o mo fo adwenche na na o mo de ahye niemam amatim no awie pe aha AGH Life Kizito Sports ya tena se ene den sem parabanti ama the measures are Kotoko age so for their next coach. Do you agree sir Bashiru Hayford offer ebetima ya adwuma de nya ni eje bi ka no ho a anasa oni omo nya adwene yenko no full fletch of fita me ente wadwenche na yenko ya nim tentem so ba